شوان و دشت بی دشت و دیاران شاد بی برخو برانان جوان برخا یک جی از بابا خوزی پفتکی بلوره بشوی تاری دورت دجیون دکن گهداری جوان گهدارا یک جی از بابا خوزی وکی کو از جوان بوم به تیر و به کوان بوم هکه بزنه که واجی هبه بفروشن به زاروک خواب بدنه خواندن بله گاوا کو از پیر بوم نهتروان شکفتا هویر بوم اف درکو عملینه درکو دیروکیه ورا باجار وانه امنها لکلک و کلا وانه والآلیه که مجی دیسا خانی دیروکی ایوانه هنه ام به مروفه که گله کی قدر بلند رانه بریز برهان قارتان رانه بخوا هم جواکناسه هم لیکولینره هم نویسکاره و هم جی روشنبیره که حریم مایه ام ای رو بکن که جیانوی بین سر اکرانه کک برهان مرحبا ته مرحبا سرسلام چس جواب سرچاویتن خیر هاتنه ولات خاش جوان بونا دست پیکی بونا کلا وانی تو کانی مرا چه ببیجی بله کلا وانی ناو خونی گرم توش باید هره بله توش با مرکزه که پایتخته که اورار تویه سومر دبیجن اورو آرتی که اتیمولوژیاوی جورتی بله اورو زمان سومرا یعنی باجر خب آرتی جی بلند آرارات چگویر علاقه داری دبین اورو آرتی یعنی انسانی به چیایی بله ده اوه دوی آوایی ناوی آن هاتیه گوتنی اوه ناوا به طرفی سومری آن هاتیه گوتنی به چیایی یعنی او کلا حتی روژا ایرو هیه نوسا بکردوسی بله اجا اورو آرتی وکی اوجی خورا اورا تو دبیجیم بیا اینیلی بنالی هره یعنی مملکت ما ام هر وکی کردی دبیجیم بنالیا ما بنالیا ما او هر کلمات بنهره هم معناوان هم جی گوتنا و نبره یکه از گلک سپاس دکم بونا وی آگاهی جخواه مجارا من نکلوانه جیانا تیه و ام جی بر تاوینه که ایزنا تهبه ام هرم بیخچه رونن دسیه دا صحبت خواب دومینن دو به تو مرا قال حیات خواب کی ببورم ما گوتنا تبشیکر بری از سال 1947 لگونده که نهایه ناوی جوانی آناوانی که آناوان ناوی تازه دیبک دوزیه 22 کیلومتر لورا وانی دوره و جوری وانی سرویا ارجشی دایه ورا و بواره ورا بواره که جوی گنده مهیه او جد بیجنه دا اولنگاس از مهه که تیر مهی ورا بومه گونه مه دبین که رشمال از وی کنی بومه کنی مجی مزن بون بعض دوار حیوانات و تاشی ما تلاشی ما ام وی طبیعتی را وی خوستی را رو بون دایکا ما مرا لورک گوتن
وان لورکانا به وان چیروکانا مزن بون حوالتیامه پچوکتیامه زارتیامن حتی که از بیشم زمان مکتبی لور درباز بود. کیک برهان تا گفت که دایکا من مرا لورک و چیروک دگوتن جوان قد تشتکی که همه پرکن جبیرا ودا مایه هه یعنی کچلوک دگوت جمو دگوت کچلوک و کچکا پادشاه پاشای دگوتن وقتی دگوت که کچلوک کچکا پاشا هم کچک پاشا همو هر چونه روزکی گری هند گری دا هند خارنی وان هبونه وانا کچلوک و پاره وکرنه هر یک دانه پارچه قفار دانه کچلوک به کچلوک لی راضی نبی هر جاری گریه اونی دیسا بنمین خارن جوارا نمایه هاوشی گله کی برخو کتنه و حتی که هاتنه مال دیو باوی خورا گوتنه اوانش گوتنه کچلوک در سوا چه زاری مرا تشتیک نیشت کچلوک شی گوتیه من تشتک جوان را هیچ لیبلی او گریان وانا من هل ندا قبول نکرین گرو کلک مد بیست او چاجی چوبتایی جی خجو سیابند دهات نگوتنی اوانا دیو باوی مگشکات دزانه بون باشه وقتی که ام هیدی مزن بون احمد مالا موسو درویش عبدی ما کو درویش عبدی گله که جوره وان تی گوتن لیبلی دایکام دگو لو دیلاک و پر پچوک و پر رندک و برچاوی خلقی نتشتک و برچاوی من ربنا خودی کناری بلژیکا شوتی بیدندکو اوانا عیناً جوی چاقی و دی نبیرامه دوی را ام دیسا وکی که پچوکتای خورا گنده مده هر وکی تو دبیجی کوسه هبو او جمعه زوستانی کوسه بگاها هفت آلاندن داره که مزن هر وکی استونی دیدان دستی وی دهات دیوانی دا با ملت هر را رونشته بو دهات هنده تشت وانا دخستن داری خود بره سر هر کس جی درویا آقا باید نالی دا کی هبون هر کس او روش محکوم و اسیر کوسه بو باشه جنا کوسه دروان کوسه تام هرسته بو اوان تشتی های جی من چوکتای مداد دینه بیرامن از تامید که اوان تشتی های او چاقی هر های از بلکی 5 سالی بوم اوانا لاب پیشی را دینه بیرامن وقتی که ام نیف کوچر بون جگونده خون حتی که زمان مکتب دبستان 5 ساله از باشه مالا مگونده مکتب تون نبود ام از حتم هانی وانی جی حالی لوکی که مالک وانی بو مالک جی باجیر بو اوی که استاد دمال ام دبیجنه دمال و دبانه اوانا به دست یعنی به او کسی که خوی دولتمند بین هبونا خو هبن جبو ایوان ممکنه او جهتی داشی ام جو دولتمندی خون و مالبات خون خوی شانسک بون ام هانین هاتن وانی ما دست بکر مکتبی خوندنی کر او چاق از ترکی نزان بود ام جور ترکی هم بون اللي برای من کلمامی من همو ام هفرا بود سال 1904 دا من برای حالی دبستان دست بکر شست یکی من دبستان پیشین خلاص کردم او چاجی باوی موان هات نسرگون کننی بده هر حرکتی جمال گرسل 27 گلانی گله من زحمت کشاند 27 گلانی او درگاه کو اسکری کر بین سروکاتی جمال کومتانیا جمال گرسل دا معلوم هند زانن ملی بیلی کومتسی هبو اوانا هنده کسی اسکری یکو او حرکتا کردون او بو همه روژا سسیا چارا بو روژه که باو آپی من هلدان
برن نابینا سیروجا دا جی بنچاف کربون هندان و برن پاشی هم هین بون که اوانا به تیاری هلیکوپتر سیار کرنه برنه سواسی به کامپک سواسی و درجی کرنه اوا ج مملکتی ما بتونی وی مملکتی ما و 380 کس 84 کس اگر از باشد بیرامن کم دکن لسیواسی بله لقامپی کم دکن اوان کسانا کیجی کرد بون عشیر بون آقا بون شیخ بون که او کسی بجی بوی هنده حرکت ها قدره دهاتنه خویا هنده تشتی برونا به تهلیکه بون اوانا او کس بون نابوان دا جی باوی من و 3 آپی من هبو zaten او جی 5 برا بون ببخشه آپی می پچوک جی گند ما بو او جی ور آوای حتی بیت گرینی نبرو بون مخابن باشه جی او آپی من جی برا هات حدیثه که فایل کم بو فایل مچول خادر رحمه خاله که چند سالا او با واپی تل سرگونی لسیواسی ما؟ بله سرگونی سواسی تامین آمن بیرام دانه 8 ماه دکشینه دویجی ناباوان 384 کسی 5 کسا دجمرن اونا جی مشخ جی سرگون دکنه آلی روژ آوایی آناتولیه سواسی، بورسایی، اسپارتایی، آیدنی هر یک برا چه هر یک دانه جیه کی هر دور خستن قطاندن دو ویجی همو هر کم کردن بو بورسایی محکمه کردن لی از گره بیجم کو اوا 5 کسانا هر یک جیه کی نیب اوا 5 کسانا چند مالبات بود مالبات مزنه کفش بود 12 حبیوان مالا شیخ سعید پالویی بود یا 8 نحب جمالا فایق بوجاخ ابو şey 5-6 mala xalis belki sip gibi ev kudubun Öztürk tutağı pat Karakusi Çarkes hertuşi vani bu aşırı hertuşya Çarkes bavemin apemi van bu tahmin dikim hema sip bence van van که برهان بیزناته ام وگرن خانمات عزیز نریمان خانمی ادزانم او کردی فهم دکه لی نکانه به پیوه خانمان نریمان به ترکی بیجی پرکن از لوانه حاتمه دنیای من دبیستانه سرته ناوندی و لیسه لور خواند استم لوانه بوم در نکتمه دروا به برهان را زوجیم یه خواهده و بختوار بکن یک برهان پشتی لیسه تو چوی زانینگاهی نه اوسا؟ بله در زانینگاه لکو داری خوان کیزان زانینگاه ها بو؟ بله من زانینگاه استنبولی و ادبیات فاکولتسی باشا سوسیولوژی arkeoloji خوند arkeoloji ya rojilattan navi rast bu kudubeyn ön Asya dilleri ve kültürleri ser zamanı Hititi bu Akadi bu u tarika Hitit u Sumeran Akadan Urartiyan Goreyi Viç zamanı Lekolini Viç zamanı me em مدخواست و از این دتشتا بزانبم و به چه آوایی روناهی دیروکا ولات خون و گل خون بکن لیولی من وکی سرتیفیکای خون ورد گرته بو هن که ملین هیری زیده تشتکی که از ورد دست بکن تنه
من وی آریداجی سوسیولوژی هلدابو سوسیولوژی دوام کرد سوسیولوژی جی مخلص کرد جواک ناسی yani. بله جواک ناسی بله پشتی کت زانینگه قداند تو 2 سال استانبول مای آنت وگری ولید از هاتم ساله که او زمان دو چاقی 12 مارت بود ام وکی که من قدان جه 4 ماه سمستری که از بروی درنگی کت من تیزا خو حاضر بود لبری ان نبحث بود که هر یونیورسیتی خلاص بود لاک فاکولتی تو از هاتم ساله که وانی مام و معلم تیکر تو راج چوم اسکری داشی ام توزلا پیاده و کلی ما تیمنی کر رتبه تیمنی هلدا حتی رتبه تیمنی من استیمنی حق کربو اوانا ندانم وکی هر وقت اور موجی اوجوی دانم و زمانی بو گوتن ساقنجالی پیاده لما تذکره استان مملکتن هاتن جیانا سویل از وی آریزا چون من ketme orman köy ilişkileri bir sosyolog. Evcimin genel müdür gotenin entebinne İstanbul'u. Müjibona az velatı kod hazım. Yurtun az zaten bölge müdürüyece ancak Urfa Erzurum'u hebu. Az çum Erzurum'u kadar dostala Erzurum'u imam. من ور وظیفه کرد شغلی خود کردم و آریداجی اردور زف نرند بود هر کسی که وی چاقی به جان خون نه دترسیا نه راحت بود من دیگه امدی ساورا بود من وقتی که لینری مال باتا من آپیموان بیزانینا من نخلا من هلدا بود نوانی توریزمی 1975 بله از حتما توریزمی دا دست بکر وظیفه کر اوجی چند سالانه شکشان ناخیر من خانم خو اوچا ناس کر ام هفرا توریزمی دا ما خبرتی و چاقی ما جیانا خو هفرا کریه یک ده هفتو پینجا دا تا وگریای وانه ده دایره توریزمی دا تا خبرتی و خانم آخا نریمان خانم ناس کرد بله ما هر ناس کرد هم uçağı var gel her دو توریزمیجی وکی که امبیجن 12 Eylül چی بود از وان روزانه‌جی به تصادفاً هن Ankara'yı bum jibona devlet yabancı diller okulu bir tarafı memuriyeti kar kır bu eşyandım nevi deri nehi mehida çu danzdi mehida ev hareketa 12 Eylül çi ev havalim evra bir nehendir ez uğra bum jê xelas bu yani ihtilala 12 İloni da kutulvani bir tijib ez vani bir ama ez yiyip biket ama ben çavan devan her şey rojaji evki ez vuramım ne çan rojaji ez bu deri devraji her vaki girtiya bu fark ne dikir yani ha evci tesadüf ek bu ez dikarim bejim ku van rojana vaki ku ez nezverim vani هنکی راحتی چه بود مدیری میشه از نرمال ممکن بود که مستعفی با حتما حسابی لیاوانش از مستعفی حساب نکردیم قبول یعنی امیداره کردیم از هاتم ساله که وی داری خبرتیم شب رو میلیتاریزم ام راحت ندیشتن از بچه اما گاستک بستند اما demek عاجزی نشان دادم میدی که نای کشاندنی مجبور مام قطعاً و مشغولی خود شغله چکردانی. بله. نها تقول که 75 دا. بله. منو خانم آخام هفته ناس کرد و هم زوجین. 75 ایرو 2015. بله. 40 سال. بله. 40 سال عمره که. بله. نریمان خانم. او زیاده تری 40 ساله که هم بکک برهان را جیانه که پارو دکن. اون دکارن در حق کک برهان دا هفجین خدا. چه ببیجن؟ تشتی هری تایبت ای حقی کک برهان قرطار دا.
Ben Burhan'ı tanıtım. Ez memnunum ku min Burhan naskiriye mirovekî pir durust e. İnsanekî zaneye di navbera me de hezkirin heye, rêzgirtin heye ku vana hebin ji xwe zewac baş dimeşe. Yerine oturuyor, daha bir düzgün gidiyor. Yani tu dukari bê ku ez va 40 salin bi Burhên ra bi hevjînê xwe ra bextewarim û baş e ku min nas kiriye û ez pê ra zewicî me bi dilekî rehet. Tabii Evet, yani. ez baxtewarim. Başê ku min nas kir, carka din ez werim dinyayê, ez ê Burhan re bizewicim. Kek Burhan tişt di heman fikrê de Eyvallah. ya tişt dibê ku ez carek di warme dunya zê de باشه وقتی که او دبیجه جا دیجی دنیا که دیجی دیگه که دنیا مخبول که از اتصال بختوار دون ممنون بم xwedê bextewarî we daîm bike ji zewaca we xwedê çend zar dane we بله دوزاری نه همه xwedê we ra bê بله wana çi karî dike keşke keme kurkime keşke me Boğaziçi xelas kiriye na Amerika'yı vur jiyana hoş zevciye kurkemici rahat Ankara bir kenti hukuki davê demir duxune serxeri van derma xelas kir ji keçika we nevî we çêbûn tornê we hene بله یک هیه ملیسا هیه ملیسا gelek şirin her vakit hemû toruna û peçûka zaroka em jî wê gelekî memnûn dibin wextê min derbas dibe ez wekî ku dibêjim ez zara dibînim wava henek dikim wextê min derbas be meriv tengasiyê xwe bîr dike meriv deynê xwe bîr dike eger tûcar be deynê xwe bîr dike ew ji tiştekî me ra her însanî ra baş ew pirtûka te nivisandiye بله newisa kek Burhan ew pirtûkeka lêkolîniyê ye newisa بله û hûn di vê pirtûka xwe de qala em bêjin diwarê civaknasiyê da eşîreta birûkiyan بله dikin û beşeka vê pirtûka we jî Kinyas Qartal e apê we بله newisa بله qala wî jî dikin بله bi gotina Kinyas Qartal a gelekî hêja dixwazim û qala vê pirtûka xwe bikin niha di paşiya pirtûkê de jî dibêje ku heke bizineka we jî hebe bifroşin pê zarokê xwe bidine xandinê بله yani va gotineka gelekî hêja û dîrokî ye بله yani ew xas giranî û qîmet daye xwandinê بله Belê ez dibînim we jî ew temiya Kinyas Qartal girtiye we zarokê xwe didibin jî we dane xandinê Belê. di vê warê de ez we pîroz dikim teşekkür ederim hûn dikarin hinekî me re qala pirtûka xwe bikin بله zor spas eva pirtûkamın esasen teza mine lisans ya ku mezuniyeta mine İstanbul Üniversitesi İsmail Beşikçi ser Ali Kan aşireti evça xebat ekirim evan rojana me profesörü xu Cahit Tanyol ra got çend hevalê me evan tiştî hayara me qebûl kirin bûy me min jî Burukan aşireti hilda vî navî eşîra me bû ji min got ez dikarim bi goreyî jiyana wan daha çêtir bînme ziman û binivîsim bi şeklekî bi sosyolojî aliyê sosyolojî de heta ku destê bê bi çavekî bêteref objektif ew çax min eva nivîsî hinde tiştê zêdeyî jî hebûn lê profesorê me got ev tiştê zêdeyî eger tu biweşînî eva dibe doktora tezî min evana hazir kirin û wî çaxê jî ev navbû lêberê ortê da gele zeman çû jinka min pîreka min Neriman Xanmê û kurkê min xwendî bûn ewana jî me ra digotin eger tu vêyan biweşînî belê neweşînî em nahêlin tu mal da bimînî min jî dênê hîr ku mal da mayîna min rûniştina min gere ez vêya
hazır kim? Çok kırım bidim Beli, evana jî ez malê min deyn nekirin. Min eva firekir, ber firekir, hate vî halî û hate weşandinî. Ez dikarim bêjim ku ew çax eşîra buruka bû, lê wekî ku vî halî me weşand, tenê min dikaribû bêjim ku eşîrê Kurdan. Çünkü vî avayî vê berfirebûnê eşîra buruka wê de tir bi ser hususiyetê bi sosyolojî de eşîrê Kurdaya bi gijî berfirehtî bi aliyê sosyolojî û sosyolojiya umumî makro sosyolojide hindek prensîp hinde münasebetê hev ra teorî hev dikin min wî çaxî vê ketebê da dacîkirinê lê belê min got ez gerek sadiqî navê wê bim eşîra buruka ji têza me de heye bi wî avayî dîsa min minyatûreke min ew dîsa ew nava danî bi rastî jiyana Kinyas Kartal jiyaneke xwe bi ser xwe ye bi serpêhatinê wî bi dîroka malbata wî bi eşîra wî û siyaseta wî ku ne ya herêmekê tenê ye eva bi boy bütünî welate şahsiyetek tê nas kirin. Yek jî bi comêriya wî, qeşengiya wî, ne wisa ew wêneya resma Kinyas Kartal e, ne wisa? Belê, belê. Yani ew zanîn, ew gotin û şahsiyet wekî ku ji boî milletê xwe got însanê xwe hemiya eger bizineke we hebe ew ê jî bifroşin û bê zarê xwe bin nexwendinê. Niha tu jî qalê kir ji xwe jiyana Kinyas Kartal hêjayê fîlma ye romana ye ew xwest balkêş e bi salan herhalde nêzîka 20 sala parlamenterî kiriye ne wisa di Partiya Demokrata di heyama Demirel de ne wisa mesela di Pirtûka te da tiştekî balkêş heye hinekî jî pêkenok e bîzna te rojekê Necmetîn Cevherî ji Demirel re dibêje ku Kinyas Beg dibêje ku Hezreti Muhammed Kurd e ne wisa Demirel jî ji Kinyas Beg vergere wî û dibêje axa te wisa gotiye rastiya wê çi ye ew jî dibêje ku Beg efendi Hezreti Muhammed tenê ne Kurd e di heman wextê da birokiyê jî yani ji eşîra birokiyan e jî te dîsa em bêjin cih daye vê anekdotê dîsa tiştekî din balkêş ku serokê meclîsê bûye Kinyas Kartal jêra nameyek tê ji Hollywoodê Belê ne belê Hollywoodê me re qala wê bikî belê evana me ji apê xwe bihîstine xwe me ra got û çend tiştê dijîn Dugur rojekê min lên hêriye mektûbek me re hatiye Hollywoodê hatiye ez dixûnim dibêje ku em Hollywoodê fîlmekê dixwazin bikişînin fîlma xwe jî ser Hezretî Süleyman dîroka wî çîronga wî û vê rolê jî em te münasip dibînin yani forma te hewet te û yaşê te em dibin eger tu qebûl bikî serok rola wî bi her wekî Hezretî Süleyman em ê vê filmê belê vê filmê bikişînin digot min xwand ez Kenyan hêrs bû kenê xwe min girt qelişand havî min got herhalde min hema ew fîlm Hollywood ji min kêm bû bila kêm be nû avayî kir ez jê Kenyan min havît eva me re gotibû Xwedê rehma xwe lê bike gelê memnûn lê jî belê em dîsa tewsiye dikin yani pirtûkeka hêjayê xandinê ye balkêşe kek Burhan niha hûn li Wanê ne ne hûn niha çi dikin hûn çawa heyata xwe didomînin belê ez wextê ku min behs kir piştî 1982 ji hereketê 12 Eylûlê min ji turizmê îstîfa kir min wî min dest pê kir kilim xalî ferş yê destan min got ew çax turizm jî gelekî bi hereket bû
باش بو میجی زمان دزانه بو هندکی جی از نیزینگی وان مسئله وان شغلا بو من خاص کو از وی شغلی داینم امو چاقی دانی او روژه حتی روژه ایروی از ناوی عملی دامه کارامن اوه نریمان خانم نها زیادتری 40 ساله کو اون بکک برهان را جیانه که دکن در باز دکن اون کانو مرا چه ببیجن yani de jiyana kek burhan da tişti heri taybet iyi bir kıymet çine. Burhan'ın hayatında en önemli Jiyana Burhan de a giring dost uzmane Kurdiye. Licem Burhan ne cüzdan u vicdan heye. Murovahi pir giringe. İnsanlık çok önemli. هر وکی نریمان گوتی جبوی من از بتونی انسانا حالیله شوی فلسفه خدا یکن ام جبوی چیبون فراهیا دنیای دخبتن لبلی ملت من با خصوص تایبتی جبوی من اوله ایرو چو موانی مطران الوانه ويدا علي قلا غازي دقوي كلاكوانو درابا قايكو جميع لالاج مرقريدا مريد استمر يا مقرتي رواندي دقوي مخبابين لولال الديريدا هجر مطران افندي مخوينك يا مخبابين لولال لولال في بحريدا اي دليل 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 تر لولال